Hey guys, Anita Betty Marika Roseline. Nkundagukurikirana ikiganiro Boosting Talent and Passion kuri STAI TV Show. Subscribe. So guys, uramutse wakunze ibiganiro byacu kuri STAI TV Show, wakora comment, like, don't forget subscribe. Thank you. Tuvugana nitwa Kingeneye Ariete uzi ku izina rya Macu. Nkundagukurikira ikiganiro Boosting Talent STAI TV Show. Subscribe, like and share. Ciao ciao. Yes, kanizere ko neza cyane amazina yanjye twa Trainees and umunyamakuru w'imikino muri Trainees of STAI. Nkundagukurikira ikiganiro Boosting Talent and Passion kuri STAI TV Show. Iki kiganiro nawe wagenda ukareba ibyari byo ugakora share ugatera comment cyangwa se ugakora subscribe kuri ibi biganiro. I'm ready to give you can't you see teruna nakoro control iri joro ribereto cause I wanna give you love my baby that you never seen. Banyita Ian Terry Mumuhanzi nkunda gukurikirana ikiganiro cyo kuri YouTube channel ya Boosting your talent kuri STAI TV Show. Don't miss. Next subscribe and comment. Yes. Amazina yanjye nitwa Shampusha. Titije mu Ndangaburezi. Yes, nkunda gukurikirana ikiganiro bita Boosting Talent kuri STAI TV Show. Bose ndabarabikiye kuko ibintu bari bicika kuri STAI TV Show.